Good evening, ma'am. Kromzari, ngasi knowledge dialogue ta miyang bitamu ta futun laksari ba topic say 10,000 ras under same women welfare scheme hai bani khoi handak tai khoi gi anoba lengak anoba lusingba BJP lengak sigi CM na lauthoki ba khoi gi nupi singda lising tara tara ki scheme ma fangan gani ma khoi gi namak ta lupa crore 380 khak to na thamle nupi lakh ahum ga makhai da kana basi fangan gani hana lauthoki ba du gi matang na ngasi jari se 2023 gi May ahum gi matung da Manipur da economy aduki matik phibam phasilaktra matam sida sigumba scheme ma lak pasina kam memna kana ga dori aduga phangpham thokpu singda sapchana phangan ga dori bra kamani yengba ya haibana singbu du khana nang bidang ta khoi studio da nang si lengsin no lebe panelist sing mayam sakta ku tanja tlo jage ai ge na kan lengsin beri ba mingana panjarba da pawong KHAIDEM mani former chairperson Manipur Human Rights Commission pawong ramnoksari aduga ni shubdengsin beri boza Johnson ELANGBAM Oza Ustaram Noksari Awa Sudringsin Bigadaba Oza WANGKHEMCHA SHAMJAI Chief Editor KANGLEIPAKKI MEIRA Siklambi the Lahebe Pau Pibire Han Bigana Laksani is Pawunda Nasigi Kogi State Sigi Wina Nupi Wabisingi Wina Dupak Road Sohum Yankai Kaktun Tamle Makoida Subsana Koi Nupi Lag Hunga Makai Ronda Hairibi scheme masiki sabsaba kana wasi fanghangani haibuna kogi CM na lokalaiba khongthang haiba tare lauthokri ba isi kamai ni yengbe mapung phana masi sabsana fanghangani na khanba kamai yengbe What khona ba tactics ni biar to togre tai jaga sing su togre angak pa phangba quran ba angak pa phangba katukaran togasi legalize to erga aina yaba mongda sidi sarkar na pijabani BJP gi nate haibati utpa adordi praja gi pijaba waragadi praja loina maki tawge tawrodna praja si la kontra ni lailibase asida rupa lising yankai pirabordi 9,500 crore kaptaneba Manipur Praja Punama Samjai Manipur Praja Punama BJP na lairage hairdi Samjai Suyauna Pulap lairage hairdi Praja la kontra da Praja Amada Vot Hadaba Yabasu Yadabasu Lising Yankai Pirabadi 9,500 crore kaptaneba Indagi Asobi state Amigi budget never Masidang Mipung Kudamata Pirabdi Yara Azu oithokadra oitho aduna 10,000 se crore chahum humpu hanak budget ta hap khare anu vice minister rai now khamsan na toraga lauthok khare hatring edigi hauna aduna nupi lak ahumga lising humpu da phanganna ba crore chahum humpu 10,000 karigi women welfare scheme Pazai, Mamindi, Women Welfare Scheme, Youth Sutorona, Youth Welfare Scheme, Sports Sutorona, Adugi Welfare Scheme. Adagi Tongan Bamakungi sing the Sutoro, disabled person sing the Sutoro, among the Sutoro, Adu Natria. Most can piga sim Marilene, Mapum Ponamutani Karehana Manipurna. Sarkari Yadaba, Sarkada, Amchina Chaiba. Nang the Dito Sarkar, Nang the Dinapayan Masan ko, I didn't even tabada, my bill singna. As he was Sarkar low, as he was Sason low, I could Hingbang Mandraba, I could get right, Pibangam Draba, Lambi Chapaya Handraba, you may carry Palanbangam Draba, she was Sarkar row and a Sirap Toria. But what Pangte, Bikudong Chavalora Sarkar, Paibu Kanguna. Maruena Hosiko and BJP na. Sakar Paya Habigonico, BJP Kata, Tamana Masi, Panda Pang, the Nang, Congress to Haidurimni. A probable the BJP good Patavato Gana, BJP bet Haiduineba.
Kadawi BJP ba ay lana yek na bro ay ka chamina ba icha chu singyang pairam ba chilna mayam ne ba BJP ta torip se maru oi boi ru chief minister ani oire MLA kaya oiri party ka chou chou bo pham pairi ba ado moi gi toriba policy program aduna being a guardian am oina ai khoi gi chastisement anthem nelamnina bisesor da haibedo bisesor boina nungsi da banate bongomani mabu aina thambal thongge chapu bu kaina ba yaibra haibedo maina ai ma kau hiroi asau utkini yadabu utkini haiba aduna chastisement na si koina BJP gi kangu khudimukta tawrina ba lanai personnel na te ba ko che tung khang mane khang aduna mujike lairiba 10,000 khudingmak nupi khudingmakta aide nupi lak ahumga lisingumpu da pinana ba plan che masin tongan be scheme ma tawraga tawdribra masigi law ma rule ma regulation ma semaga tawdribra masina thabak to honga doribra committee gumba ma sem doribra aina BJP ge marum pang khare hana jon chana bu khangani BJP ge marum ma pang press ta de haibinu tawdori sini da alo committee ma ama level ma am sem tawdori adu tawdori nang de hagen badin na thok ming palakani ko kai ba yori na ba jik chu taram deini adu gum gi ma am tawdori aba rudib di scheme city BJP ge scheme haibanate BJP ge nupi haibanate congress ki su adege bahut ka daba CPI ge su adege MPP ge su adu da party loni ma kinatra party ona de chatpam thokte aba manipur ge nupi lag ahum ne singum pu maram chana khallaga haibana ba aduge khanba haibadu da sarkar pairi ba lam aduge MLA singi kali gi voice sina lumga da banina adu manungda BJP ge ticket mona baga yawde horan chonchana bu harakani kendra ma da BJP ge ticket mona ba ahum le re na moyong isolising tara phangada ba rupi masung di na dorini aina chamyang khai lauraga aina khare hana ai hakum ka hauda bane aina lisingam chama launi ain tongna ka duina ba aduna bot khom na bi ga achau practice amana ba masi bihar da togre bengal da togla togda khangde kaure ma bengal ge di amre bengal da togwe election ge di civil election commission ade even moina haibi matuna supreme court adage security forces punama asi modi na pasil leraga Amit Shah da posting pi banidna West Bengal da aduna Mamta Banerjee se anti BJP oibese machin namdan halo SIR tokse leraga ana adade Supreme Court pawba yaukse lemnidna ko aina Supreme Court po badanam pi banate lairi report aduna aduke miki pot maya madu tawla pada hojik se Manipur ke to ne 7 da lakadore Mam puna mana BJP pamdre ai chu ai China ai he na upongmena ba BJP da sirage na yauri ko maming di palaroi toksu to oidori ni mate adu leira ba habuda BJP si mayam na pamna dreba ko chamanunda 99 makte hairoi 90% na pamdreba even BJP de leiba maru pangching de pamde thado ko yadan tawne ramni idi lay adu lay ada lay mantri mandru oiramba oiriba mayam si idi haibama amishana kan pairi aba adege atopa CBI jo pai anai jo pai moiduna khara lairi ko politician dadi chief minister oino na tha taruk jail thamanga min midana idi sina Narendra Modi Amisha gi jura sina chief minister oibu tha taruk jail lebi jabro ada moina lok thokpati ngamdabanina maran tokcha gadam ne tokcha ro here ai toy malamdi ai noina happy banate ai aina ka ba tawde yoge scandal dai chanade ai toy jail man zam sim so oini hairimni ada prithvi ge dictatorship army ku nong to khotpa president prime minister pharaga hatokpa ma natraga pham lokhoga anu gudun tawaya ba but Kejriwal da dingam khidra tha taru leraga ma do thadore aduga discharge tawre aduge amu appeal tawi tawde aduna amani ko masiki pot pona magasi lere yamna ngamgre ba pot ase masi akhugi di manipuri te yam loba amana
कुकी दा कोई तानगदम नते नागा दा तानगदब मिते दा पांगन दा कोई मसिन तानगदम नते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी सिदा मणिपुर से मरुई ना मिते से रिकल्सिट्रान ना चाउ थेकपदौन उबा इंडिया दा कोई नमदन लौसिन गेम ने कोई नहारुर ना हाइरिम न को अदुदि कोई निंग तमगने दा ngam दबतुना मनि लाल होबा एंटी इंदा ओइबसि यामी मिते हेबसे अदुगा नागा हेबसिसु मंगा कल्ली अनि छि नमथनबगे मरुइना मिते हाना नमथनबगे दमक्ता हुइ अंगाउबु मकुकी लमेन तुएन बखरा एंगेज तौबना अदि मपाने चंगप खरसु याउसिनगिबा अदु तौबदुदा कोई कुकी बोलम क्लेम ब्लेम तौदेको कुकी मरम पांग फबा एक्सएमपी ओरंबा करि करि तौ मामम ले अदु बिकॉज ऑफ गन पावर नोंमै पाइबसिना कुकी गुम्बा खैतंग सोथबा हागदरा कोई डेमोक्रेसी थाजदबा लो थाजदबा सिंग असददी नोंमै पाइबगी शक्ति सि चावेबा मैते नबु खर फै नागाना बु खरे ए यादरदि यादे ना मैते गे ऑर्गेनाइजेशन अमन ट्रक अमगे अदु दाइ खरबु तविको नागा गे सु तविको बट कुकी गे दु ngamde ngamdal so moi marakta so kolai paiba masan China ipsinina adu sigum mege phibum tawja ko union territory se kuki ge haibadi singi ama polapun laga perka tampaki city state wena thamgadabra adu ki plan ama khoi gi Nagaland gi thugai kana Nagaland gi dumaina frontier Nagaland territorial assembly gi type ta FNT ge type ta manipur adu du haraga tawgadoribra अदु थोगाइदर मक्तो जो थोगाइन बगे लंबी यात पपोट अमा 27 की मतुंग द तौबगे वा कोन तागरेबा अदुना सिगी फिबम मसिदा आन बराउंड इन रोसलक पदा हाइनिंग इब्दी मोत पैसा पिबा अमा म तौबा जे आ बोद मा पेम लौरग लवरे द कजोगे ना अना हाइबस हंदक्ति याररोय मणिपुर काइबा तोइबद लेरे दोसु फेबा मणिपुर थोगाइन बगे ले पिबा पार्टी दो अदु दा खंगदे अदुदा सपोर्ट तौरबा अदुबु थागलबदी मणिपुर से थुगाइबा यारे आइगे सा रेप तौबा यारे सानुपी तो नंगना नमदना कनो तो इज्जत महलगा हातोकपा यारे नावना चुम सो पाइरो हाइदना सिनबगा चप मानराने मसि पुनमकचे अखोइना मरोइने माइ बेल सिंग अहलमन सिंग मरो मपांग सिंग खरेना नहारोना भाप तारेरगा अनौबा इओल यावल अमा नारोल सिंगी होजि हौरे इबसिदा चुमनेगी कोको जनता पार्टी का आइबा खतंग मौन ताफाते अदु नतबा युथ मूवमेंट अमा होजि लाकदोरि नको 14 जून द भावबा तौदोरि थौबालगी कनोदा साइ मोय म्यामना हाइबदा अखोइ मेला ग्राउंड द तौदोरि 5000 की मतक तिललगा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी म्यामची पुल्लो हाइबो खोलावमा पिनबो होनगदोरेबा अदुगुमदा अखोइ सांगसिन ब चुमब्रा हाइबसे आहान बराउन समान थमजगे लाकदोरिबा वेनकदोरिबा स्कीम मसिगे मियामदा कानाबदु कदाइ फोबा फंगबा यागदोरिबगे हाइबदु येंबा तारी अखोइ मखा थाबो सि उजा जोचंद लाक्सगे उजा उजिकी अनौबा गवर्नमेंट सिना हाइबा तारे अनौबा लेंगा की लुसिंगबा सिना लाउथुखिबा दुगा जिजिक बजेट हाबलगसु लेख्रबा कोइगी नुपी सिंगदा कानहन फंगनी न थमलिबा पैसा हाइबसे कोइ स्कीम मसिना नुपी सिंगबो अहेनबा शक्ति पीनबा मरोमदोम लेप्सबा ngamnaba aduga koi micro enterprises sing hi mapangan kan khalnaba aduga local product sing yokhatnabagi pandam da sigumba scheme asi tawbani haina phongdole du sabsaba magi criteria sing phangphom tokpa yabagi sabsaba du sik phawgi ni lauthok photokpa leitri do erekpa scheme si kamai yengbe han wakta da notice dialogue yengbe puno pu khurumjari taseng badi sigi scheme se कोई only मोगी motive से politically कोई driven तो बा अदुगुम्बा मंकक तो रकांदा सरकार से न लोकलक पा नत्रग मयाम दा फंगन गदुबा स्कीम ने हाइना लौगे कोई भारत के संविधान की मतुंगिना आर्टिकल 14 जिना करी हाइगे हाइ मतमदा कोई each and every कनो से कोई citizen हाइदारे को must have equal access to governmental schemes and facilities. Adun Article 14 se contradict tawre hari schemes even masi tholok ringai da sigi schemes in maru arakanda
साइगी रूलिंग पार्टी ओरिबा बीजेपी गी इवन एमएलए सिंग अदग एफिलिएटेड ओइबा एमएलए सिंग सिंजना फोंगना कैटेगोरिकली मोय स्टेटमेंट पीबा ngame हाइबदी आइखोइदा चंगक तरगदी सिगी स्कीम जे नोय फंगोय अदु मासे याम क्लियर कट नि नोय फंगोय मखा ताबदा सब्सिक्वेंटली सिगी मथंगदा लाकदबा पैसा सिंग फंगबंगा मोय and election just before election की promise ni aduna kitang pithaba budget ta Bihar की model nu Manipur da pura apply to ni aduna Bihar de line su haita badina khangak tabaya nane rak tabaya Manipur de pang yaroi maram de 350 crore si karai de laktu paisa no handa ki senba chahi sigi 26-27 की expenditure outlay le pc crore kunthra khare hen bani crore kunthra khare hen ba sidai sida kon na politically motivate tawrakanda 350 crore se budget ta adudagi earmark tawraga thamni hai bani aduna akoi gi spending je kadai da no ma direct laisu gi tara khangde natraga government ki leiriba local ka de expenditure mayam si gi khar kakthara kanda aziki 350 crore gi paisa se pidorim ne ba अदो दारी सिदई सिदा याम क्लियर कट ओरिसे कइनो हजिके 350 crore सिदी मरोइना मणिपुर की रेवेन्यू से कोई यंगतारगदी टैक्स नॉन टैक्स स्टेट की ऑन शेयर लेरे अदुगा अतोप तोपा कोई सेंट्रल फंडिंग है तारे को ग्रांट कुंबा कई मत तौरकांदा इकोई की रेवेन्यू रिसिप्ट से लेपे हबा अदुना अदुगी फंगिबा पैसा दुदगी स्टेट की कारेबा आय दुदगी हजिकी एक्सपेंडिचर हजिकी 350 crore से पी दोइने अदु तारगदी टैक्स पेयर मैम की सिटीजन मैम की टैक्स की पैसा ने सी कमाइन तौदना ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी अमददा मसी मैंडेटेड तौगनी हायरगदी नत्रगा से फॉर एग्जांपल बीजेपी नत्रगा मागी एलाई पार्टी बीजेपी का दब जगादा अदग मागा नगना बमी सिंग द मदुगी खुदोन चाबदु एवेल पीगनी दुगा एवेल तो हनगनी दुगा पीरोय अतोपदना पीरोय हाइवेसिटी सिटी straight away अखोई की violation of article 14 constitution की पीरिबा mandated तौबा had equal access to governmental schemes and facilities पूरा violate तौरे अदु तारगदी बिहार दी यलक तब दियाई मणिपुर दी क्वेश्चन हम दी तौरकदोरी मरम दी पैसा न प्रजा में हम खाइगे पदु देगी एयरमार्क तौरक पीदोरीबा अदु तारगदी गवर्नमेंट की हसिकी ऑर्डर थोपदो एमएलए सिंगना जगह जगह दा बीजेपी की फिरान युंग हायरे नत्रगे एमएलए लिदब जगह दुदना अखोइना मोइगा नगनरी एमएलए सिंग की फिरान युंग दोरी हबा अदु तारगदी ngasi कैसामथों की एमएलए ना याम कैटेगोरिकली मागी स्टेटमेंट हम पीगरे आइदी मंगोन चंगक तरगदी फंगोय को ना एश्योरेंस विद अ ट्रेड अदुना सिगुम अमा अखोइ लेरा अबनिना सिगी कइनो से कमाइन तौनी अखोइ लो कोर्ट चु लेको अदगी मोइना यामना डिस्क्रिमिनेटरी कइनोम दा याम मैंडेटेड तो बुसु फत्ते हेबा अदु तारगदी अखोइ दे हाइनिंग हेबा लोन फंगबा मीसिंग अदगे बीजेपी का नंगदबा मीसिंग फंगिबा मीसिंग दुना नत्रगा मोइबो कनो तौरिबा मीसिंग दुना हाये मोइ पैसा से मु कमाइना अखोइ पैसा दु कमाइना मु फिल अप तौगदोइनो हबा क्वेश्चन दो लाक याम लुरक खरे हाय तारे को अदुना ओनली फॉर पॉलिटिकल मागी मोटिव अमदा कंस्पायर तौरगा बिहार मॉडल दा हाइदी कनो कोई पुंगलोय लोयरबा अदुम पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट नमा पावर रिटेन तौनने बुदमता मणिपुर की ngasi फिस्कल डेफिसिट से 1240 गुमने जस्ट अनदर कोई की था अमदा चौराक 100 crore की मथक तनेबा अदुना पीगदोरिबा 350 crore से मणिपुर की एंटायर नॉन टैक्स रेवेन्यू हाइदी 450 crore को ऑलमोस्ट एट पार होइसलाबने सी फावबदा अखोइना अखोइगी प्रजा सिंगसिना ज्ञान ताबंग ngमद्रगदी हाइदी असुकी मतिक पैसा सी फाइनेंशियली अखोइ मणिपुर सी ग्रोथ रेट 15% की मथक चले ना हारेगा सु मधु रेस्पेक्टेबल अब ग्रोथ नते ममांग की डिस्कशन दा हाइग्रे मरमदी आउट ऑफ अखोइगी लुपा चामे फमै मनुंग द मणिपुर की ऑन रेवेन्यू सी लुपा 10 खक्तनेबा मौद्रा मदि मपान चट खरमे थादरक कांगु सिंदु दम अदन अखोइगी स्टेट शेयर से पिक खरबनेबा अदुगा एक्चुअल अखोइगी फाइनेंशियल अखोइगी रिक्वायरमेंट से तो लो पीगदबा पेंशन पीगदबा इंटरेस्ट पीगदबा सिंग असि
करोड़ लिसिंग तरा माथोई मुंग लेरी ने हबा अदुगा इखोगी एक्चुअल टैक्स नॉन टैक्स ना 2800 करोड़ मुक्तन हबा सी असोक फिबम सोखरबा सिदai सिदा अरे बजेट असो हाने रिफ्लेक्ट तौसु नतबा कोन पॉलिटिकली मोटिवेट तौरपा अरे बीजेपी वोट काररोय काबेगी कैनोमा लेखाय लेखाय लांगनाबुदी मिपा याम कैनोमा एप्रीहेंशन नम लैरकांदा बिहार तौगिबदो अदुगी रेप्लिका मणिपुर बिहार तुम इम्पोज तौसलपने है सी प्रजा फ्लैट अवे बसी रिजेक्ट तौगदम थोएने खले अदुगा अखोई कैसामथों केंद्र खतंगसु येंगसे मोय ngomgdra ngomgdra se khangde out of 28,000 अखोई इलेक्टोरेट लेबिसि मनुंगदा almost 17,000 18,000 di nupi ni adana moy ni pigadra lising manga se pire na khallagasu mi lising ma khangar karsu lising 30 di moy mayok te pidori dana तो अदुना अदुगुंबै कंडीशन दो वोटर याम जगह द लिसिंग निफु योब जगह अदे द केसु प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ओइरोइन खल्ले लोंगना तानी उपग तानी सल्ला तानी अदुना तोजोना कोइना खंदब वाने दु मोगी इंटेंशन दुदी कॉन्स्टिट्यूशन न पीरिबा प्रजा की पैसा दकी न बियर में तौसलका न पीबदन बीजेपी कदं पीगी न हाइसिदी सिगी रैशनैलिटी सिदी ख्वाइदगी पंगबा जीवन तौगदबा अदुगुंबा थबक न हाइतारे को मधु बिहार तौगेदी खंगद्र बिहार तौनेबा मणिपुर दे देखोदी हाइरकने हबा अदुगनि प्रजा मणिपुर की प्रजा से लारिक हाइत्रबा इमा इबेल सिंगसे वाखन फचन खन्न ngमने बाजार द फमिबा अदे लेर खरक हेंजांग योलिबा खोलिबा नोइन खंगमने मोई वाखन द मोई विजडम द कमाइन तौ लाकदगे द मसी की कॉन्सिक्वेंस कई ओइदगे रे सिदे कोइना खंगबा वाने हबको अदुना मसी आइगी वाखन दे स्ट्रेट अवे अखोई गे जस्ट प्रजा की कोल्ड निको अदुबु लोन विबद स्कीम पीबदा अखोई बीजेपी याव बीजेपी नंगना गदं पीनी नोइदे यावद्र फंगोय हाइबसे सीदे हेना अखोई लेवल ऑफ अखोई नेम बसे सिदगी हेना मसी की पॉलिटिकल लो सिदि आइगी एंटायर हिस्ट्री ऑफ मणिपुर की हिस्ट्री दा मसी मुक लो ओइब था नेम सिदि लेत्रे हाइजरगा फास्ट राउंड स्माइशन लोशन से यम मोजे हुजु लेदि फिल्म सिदा कनागुंबा पॉलिटिकल पार्टी खर खकी ओइबा सिगुम स्कीम नत्ते मियाम पुनुमकी ओइबा याय हाइबदुनी यम मोजे मखा ताबदा ओजा समझाइदा लाक्सने सिना कोई हुजु स्कीम से ओजा जनसन नसु थंबेरी कोइगी निशिका फोंदो की वाफम से मियाम दसु दम थंबेरी दो हुजि मखा तानो ओजा लाक्सने सिना हुजि स्कीम असिगी मतांगदा 2027 दा कोइगी मिरेप ओइगदा मिरेप चोंथोरलिबा कैंडिडेट ओइना लेपकनिया चोंथोरलिबा सिंग अदुका हुजि सिटिंग ओइरिबा एमएलए सिंगना सिगी मतांगदा मागी केंद्रदा मागी वोटर सिंगदा स्कीम सिगी मतांगदा सिनरकान वोट खोमबगी मागी द पिरगति फंगनी मागी द यावरगति फंगनी हाइबना सिंबा तोंगान बा कोई मणिपुर की हुजि तंपा की मफम सिंगदा मफम एमएलए क्यामरोना फोंदोना बादुगा कोई बीजेपी के नगनाबा अमदी बीजेपी के यानाबा हाइगदा वोट लेपगदबा सिंगना सिगुम वाफम सिंग फोंदोना सिदुम उरि हाइबा तारे तो स्कीम से मकोइना फोंदोनरी वाफम सिगा दुगा लेरिबि स्कीम सिगा फंगफम थोकपसि कमाय फंगबा याब्रा दुगा कैंडिडेट सिंग सिगी मोइना थमलि वाफम सिंग सि कमाय यंबे उजा आई थमजगे आई अकोदगी नोर चुंदो दारुक ताबिरबा मैपुन कोइ कुम उचरी दुगा नेशन पेनेलिस्ट ने काय कुमजरबगी याम्बा रिगे कोइ आई काय कुमजरी कोइ पेनेलिस्ट अनि फजना याम फजना खुंबिरे तबुदि मसि कोइ याम नेने दबा यादबने मणिपुर से कोइ बीजेपी के कोइ गाव शासनगी मतमदगी मणिपुर गसी 2023 की मे अहमदगी चुचांबल एपिसेंटर ओरगाना ngasi bawna manipur pun masaktam thugai nabana hondaraktam leiba apomo yona ba khang su adu logi matung na mathi pibangam da roji manipur kang kong chaina sai uhum si leira bane si ori matam masi da par lenga manipur yeng mi kari no habi chi akoi loina ma khoi na yam phajana khangkom tho bane ba ado lenga sina ba lenga oro manipur lenga oro man kari gumba thabagama akoi gi magi तोरगुम स्टेट अमसु इंडियन टेरिटरी मा गिदरा थाबम तोबो मतम दादु याम सिंगनो याम ट्रांसपेरेंट ओइनो याम मिचिम खाइ ना देबी अम तोदु ओइना तरोगन मा थाबक सेको थाबक तौनो होनो गदमने अरे अदुसु खुगी स्टेट गवर्नमेंट से लेगाक सासल त लेरबने अम रू लेरबने अदुगा बट लेगा पैकेट लेबे स्कीम मा मचें तोदु मे अपन सेन पिगिन हानि से कमाइना पिरकनो कदाइ दिगि लाक फन्नो कमाइ तोबो हाइ बजे याम सेन मा दु लेबम थोए माने पोट मा चाबदा कोइ पताउ दि लथोइना मिले पिरे पंगा चायाति पंगा सपियाति सपिया बलम बिसते बदो लेगि को अदुर बा चिगी वाखन से कोइ मोरगी स्टेट लंगा करके मे पुलम बखिदा कोइ फजना कोइ खंगा कोइ तेगिदम नेबो अदर मणिपुर से याम लाइरस हाइतबा अदगी याम अपंग वाखन जाउदबगी मीना पुलिंग लेरम माले हाना खलगा मर दगनो तोगुन 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 हेबसु याम लांगनेबो निंगबिउ
ngasa ki ko yamane so yamane tak pi re ako gi no johnson fan tak pi re hai pa ko gi 300 ako gi agar 50 crore je pir kare na yo karib department gi bakhada ko karib scheme gi bakhada pir ka duri ne madu karib samde gi budget le ne ko to du na hai baji ngasi bau dong bana phajana tarang tarang ut para sibuti sini khwai baru ni amna sini yam transaction ona lam thabuk to ut ka dam ne ba aro sigi mark da hoji santo idi mani bjp gi ore ba kar singi gi da bi singi oi be da mudra ko moi gi pi gi ne na hai na santo i ne huja ko ko na ko gi garna hai bi du ne akoi kar ma ko gi hada ki 2027 da election jira ko kene jero tong thok ko ba akoi gi mayam sing tong tam de dimana hai ra semam ma se lopal sing ta ta pi do be se madu noi pi ni bi be se bjp gi पोस्टर थिगदमनी पृथ्वी वांगागदमनी अरु तगुदमनी हाइब समान मोन सि पोस्ट तगु हाइब हाइदमने बजे अदुना यामना फजदबा गसागी अकोइ हाइब दो अकोइ अकोइ जोसन हाइब दो अकोइ अदि सुबा अकोइ बिहार खाइतो मणिपुर जी लोग लेत्रबा को लोलेस कंट्री लेत्रबा अकोइ बेक तंग तंग तौ याबा हेक्ता अकोइ भारत लंगा के तंग तंग याबा थब अमगी न लेबगी अमदा अकोइ उबुरेबा अरे मशीन क्वाइट की अखोन गई थी हुसु हुसु की लेंगा लेरी शासन लेगी मणिपुर चीफ मिनिस्टर लेरी अमलु लेरी को मतुना हाइरे बा कोई गसो की सेंटर पैकेज लेबा में पुन मक्तो याम ट्रांसफर ओरे थाबक से तौनो बमोइन होदग दमने बा तसे रवन एफएसमेंट पॉलिसी हाइदि कोई प्रजा से कम्पिटिटिव ओन उरगर लेबि ओन बोट उरगर ओन बोट का न हाउ बोट कमा तो मै पाकते हाइबरम दा लोइन अदु दु कोई की चखिल लगा होदरे याबो अदो असुम नकंदगी दिल्ली सांदर कोंबगी मयम सेंदबा अरे मोगी साजा छावों अरे मोई तोरी पुन मक्से सोमदसु मणिपुर gi लेबे बीजेपी gi रामिना हेता कुबां तुंथोक द तराम तराम ओ गेदा अखोइ gi लेगिरेबो अदो हुजिकति मधु अफाफा मसु मेरिट द डिमेरिट अफाफत मयामा सिनि हाइबदो ngasi अखोइ gi डिस्कशन दा पुथोक्तना इरंबा आन हाइबिरि अखोइ जोनसाइ सि फै पब्लिक प्लेटफॉर्म दगो याम तेंग थौरमनि लेबा मयाम दंगे पिरक सिल क्राइ सेनो कमै पिगदनो मधु कनब डिपार्टमेंट दिल तौगनो करबे स्किम नो सिल लोना काम चंग हाइगदम नेबो अदुन तर मणिपुर की अखोई नुपी इमा साब नुपी सिंग जी मरक्तसु मोय कनो अखोई के असदम बंजिलगा खनानबा सावनान की फिल्म तो कोई तादोरिब्रो ए कोई आइडियली न को मणिपुर नुपी से ओरे बजी आन मन पिरा अरे की अनि सोनि पिरा हुजु जी जेंगो एनी हिरम सादा बजा आरे कचे एनी खोदु दा लेका सु कई अखोई अखोई लेब्रो और सिमो द मणिपुर हुजु कोई के हुजु फरो थोइब लाल असिना मणिपुर की नुपी ओबि सिमम क्या मांग रकांग मुंग चाइरबनी सोम का साबन अखोई लेरतबनी जी इकोनॉमी की ओरिबन बाय खा दोन लेखरबनी सि पनंग दबदे कंपनसेशन सेस वर्कर बाबो लिसिंगनि संगा हेन थोरे ना पाबा यावरबने अब अन हुजि मा साबन पिसिंग जी की तवा लेखरजाने अदु पिसिंग नो खरबना लोपा लिसिंग तरा पिगिनी अदु बीजेपी की वर्कर दा कोई पिगदबनी अदु तो गुदमनी हाइदना अदु तो वर्क है कोई जोंसन नाइ गिबदु मागी कनो की केंद्र में मागी बोत हाले दु लिसिंग कुमंगा लेरे आइदा कोई की मेल फेमेल कोई की खाइतुते यंग मतमदा अदु पा मतमदा हाइ मुकुम तुगने बा मसाना मसाबो मोगी कोई जो जोबते असिबा क्या संबी फिल्म में लाक्तोरी बा असी संग होय तबने राती जमनान तबुदमने पीपल लोग सिगदमने याबा गाबुदम याम जागुदमने चिंगपात्र जागुदमने साउचक जागुदमने मियाम जागुजे चिंगपात्र जागुदे साउचक जागुदे सी अदमादा कुलेबा गाइने मोगी दंते सु तौगदि यारवादरा बर सकर तवाइबे सु तौतार कि कोई कमाई तौदुल नो भाई अदर या कुछ हाई गिदो का काय थरकदु बा सागी कनो कि कोई 350 करोड़ रो कराई दि का करतो रो अखोई की बजे छेफम दुरुगी तौदुरिब्रा अदर रंग मोना तोना अखोई दंतो पीबी दुरि हापी दुरिब्रा स्टेट बजट है हापन स्टेट बजट स्टेट बजट की या पतना कोई उदने बजे अखं गई मई तोइ मक्सा कोई की लेइदबने बा अदर भारत लेवल कोई की पंतम तो बुया गने है कोई की मनपुर ले कोई की सिटीजन में पुन मक्सा कोई कजु उदर खद बि फिल्म द लेबि फिल्म दे कोई याम नोइते सिगी पाकुम जे हेक तंग मतम दा कोई सिन मिनिस्टर होगा दगी नोन मोन पाकुम पि न हाय ने जंग तो हाय दबने अखोई वेलकम तो ओके ओपन खंगदे तोय तो न कोई तो जोइ बनो करी के सपोर्ट नो काई लाक बिदोरि बनो करे बदि पिदो करे बदो मैं के जेर कर बदि खल के बिदोरि बनो हाय याम लेप को दबने मोन पुन बनो मैं सेंदो द पाम बेला हेदा कोई हेदा फम चो द लोर गेना हाय तो जॉब द तेबो हे खरी जाऊ या नि या ले मिने को अदर मा दन पुन मक्सिदा कोई मणिपुर की स्टेट कोई मियाम पुन मक्सि कजु लेत्र खनबा लेगा लेत्रबा शासन लेत्रबा लेबाक से रूल फुलो सब लेत्रबा
Lalu so hibalik teraba lalu kang balik teraba mayang pun mengi India government bakta aku tahu ya kini ceri yang naik bom besar kerja yang pasal ada aku dah kesini ini sudah terenya atau state kuti mau atau lepas kuti muncul kau ini aku ni nak kena apa sini nak kena ada sebenarnya ngasih kau mana desain orang betul betul sih topik orang aku itu terus kena kutur masih aku masih ayam tagan ini ada yang aku orang ni saya jadi tamsak ye. Pibam sida kogi heng pam top ko kadai dagi karam ba mi sing de phang ba ya ga dori ha baduni hujik makha ta do pamung mani da laksage huji sai oja johnson na so thambi ki nga sagi kogi political party ama khaki ta sigombi scheme si salhan mata ra ga de kogi india gi constitution lecture ba article 40 le se violate to hi bani hari ba si loina na koi taseng na phangpham thokpa mioi sing da scheme si phanghan ba ngam gani na khanbi bra na traga masi ga sai oja johnson hari ba sigum kana goma political party khara khaki dum favor da sat khiga tra hai ba ji kamai yemge bo Why must Lam Mong Tada Potamani? Said Johnson have it today, Yaning Bamale. Bihar is not Manipur, Manipur is not Bihar. Bihar, I will see me, Yamele Pakude, next to UP. My Achoba, Quading Machine, I missed a new Hongaman, the Bihar Chalim never. Ado Bihar Haitava, Aduga, me Patabaso, Apabaso, me Patabasu Yamba, Kanjatabasu Yamba, democracy su. Chatpada khara waba haidi mi amana hoiraga haidi lalu basata no hoibada panam hoira ni state pura mu hoyunga mamim nitna adugumba state manipur di koi khone india da pullo banina indianization da yauru banina madu phatte haibana te ko adugi against haibana te madu indianization gi pot adu koi da yauba mandi changya ba India ki oiba pot ado koi chuna drabauda Indian ki matuk tamna bo hana bada koi khudeng makse matam dagi yana na bagi pot ama changya aduna pesa lauraga bot thada ba ado jiki scheme sigi wadana tana pesa lauraga bot thada ba si magi wakhan che magi mindset che magi koi ki freedom of thought che machi yon thokpa machi bu caution machibu namdana sizinaba adagi pot amanaba adugumba pesachi tawragadi aikoigi phajataba londa haraga lamchat naidaba nupina pesagi damukta any hotel amada sasi habisu yaidana praman amni ko nupi khuding magnate adagi bhatu da lupa changa na aigi chahi manga gi bhot asi ontho abadi ena ngang singholan bada Nong mada siki mathoya 24 na paisa 24 paisa 25 paisa hero lupa chama na chahi manga da chahi amada nime chahum manga ni into 5 years masi chama chi enthokpa gan siki mathungya ba masi jo khal toina haibu paiko chai kanano ma wari wata sanam bam do khal toina haibi wa lupa lising ama lauraga bot yon thokpa tarabadi makhaya mana magi nong magi Chai manga sen mama kaya ma pangyaba. Lising ani lordi lupa ma. Sumaina lising manga lordi lupa ni makaya hum. Sida koi si ando adu khangak tana hoji se kala yore aju si tare. Mafam kharda BJP gi candidate wagedori ba kadana leriba singda mi amada lising yankai pigani at least mi lising taranga di yengani tarama thoina kagada bani mi manga tarule pabdi mana lising kontaret ko manga ko mathada dorim na ba khara mathada lising kun go mana thada doina ba lising tranga bu besai yenga di kare na haibi bata mi lising tranga da upa lising yankai labodi 75 crore da na ba adana crore samo paibe MLA amana magi MLA malai besa crore humdrang adana ya adugo mado Lady step sida mitra katare nipandi chapsana legani habi pibu masida lady mase ko na khangna se samjai na hagre manipur dinu pina kalapani bir technology thangal ad general adige natar mayamdu lejere ko aduna atopam oyraga 1904 dagi british na usita ba yungauraga mayumai sakchareraga akhoi manipur gi nupa singda uwa poraga sagadam ni gaiba adu ya school ko si e ochel le si mamang da maibel singduna
1904 gini adu kari koina yumda dia dune na kono ko hamdana seba tong le raga British ki mina ibe yabra ani impal tore ko gi mahabali rom thangbado adu wa u che thadarim na ba asugi matik thawna le gara then ani suba mapung dana pila ling kam 1939 12 December cheng mapana thadok ki ba adu ge damakta yaroi haibi gi protest buda prithvi da khangim na ba Nishabandi 1975 then MEIRA Paibi 1980 hectare September Nipan degi all Manipur da chalar pose masisu MEIRA Paibi ne tena hojik chengnari ba pon mak chei ahum makai ahum henjala aba asisu nupi ga nahaga na chengnari na aduna haiba mayam se imai bel chinai chal cha china Manipur se kangada bani akogi chai now chai su china kangada bani aduga chai mon pangamana ba suggest wi wakhallon thadaba se masina ahallo eraba 70 years to 80 years asida leiba ahallaman se mohina piba wakan sina base ni haiba kaidegi pharaba Injagi prithvi ki oiba hoju chik leiriba modern world chai chami matakta hen punchina rabu matam se masida wakalon piba se 70 to 80 kaidegi phaba wakalon piyaba then ani subada 60 to 70 asina hat second best wakalon si piyaba leipak si ki oiba ani to hunangi then others are other 80 to 90 usually moina katang haloi bi pot le hra am si le basida 70 plus ta le ba an chingsina sena citizen chingsina wakalon che machi puthokpa moina physical dingam drabanina wakalon ji puthoyaraga hojiki gen z gen m gen y gen z chu 14 to 29 ni 29 ro katang mechor oida basu yai aduna 55 60 bawba to we anana ba adu da lei bana harul se 60 ja harul di oire hai ko mina ai ko yime tana mu 60 jina ha waina uri ai ko johnson go ko se khina na ha waina uya ba ado mai mung da di mai le kai da allo era ban ko samdai bo bai dina ha waina uri ba mu 70 hela bana au su dorom na ada hujike hai ba po se masigumba mayam che khang akhoi yo jike lu ro ta han gi mamang gi pangto to congress no pa mp no pa bjp no adu to chanak ti ara roi manipur gi live and that question ni masibu tawdana manipur thugai ka ta ba ai nga chai gara ai sa rep to da thingdra ba ai gi yum mai tha ba da chakchang mai tha ba da thingdra ba ai gi isu do tuming da kanone bomb blast udna halaba jiri bamda leiriba igi nupi angang aikoi manipur gi oiliba ising da tawhan nu hundo ba asibu karimti yang dana leiriba mian mi pun toba du da chum so chinarabadi papu ne abako hindu dharma gi islam gi aduga kristan gi aduga tongan ba dharma makan punamakta mi hat pe mi da ina chum so chinaba se papu ne aduga lo da haragana Rajiv Gandhi hatpado nupi mangkhaktana bom gi lei parena halidana munfi da zum sido aduga amadu khakta dandi togde haba mi kun ga taret phaya ba karigino bom sanana bo na ba da tumpham chafam pi ba bom sanana ba ki kilometer kantruk hairo am hairo ko whatever adu pusilakpagi mi mangani tarani laifam tobagi pau lobagi conspirator thariche hariba mayam de mi hat pada chenai haidana mayam do kharana matik chabadan di phondagi thado gasu mi mangam tarama mi marir manga rakawra adu dandi phangya ba adu haibi ga media amtana hat bani mayam du karigi phangi mating pangbegi adu de akoi gi laipak sida ijan mangan ba aduga mong tahandana leiribisi kanana tawi sason pairi ba aduna tawi adu sason pairi ba adu danang amuka na payo haidana koina khangna pisilabdi manipur thugai ba de yare ai sai chu rep to de yare adu nang tawning da to yare hairoidro adu dana tana magi wakhalun do luk pasana leibe yarabdi magi freedom of thought to yon tho aboidi nampu de lo raboidi Octabinu piga manatro. Aduna do akoi pasa lauri ba nupa nupi singdo
ओक्तबी लमचत चटपी नुपी का मानगदौरिने अखोई खुनाई से ओक्तबी की खुनाई ओइसिरा ओक्तबी हायरेगा नुपी पुनम ब्लेम तौब नतेको लाना खंगिनी ओक्तबा ओक्तबी तौब खरदु अदुगी लमचत लौरगा खुने चटप चुमदेब अदोर बोइदि अदगे जेके जनसन हारिदो अइदि काया मुकुमना खलुदे एनलाइटनमेंट तौइ आर्टिकल 14 ने लोन मानगदम नत्रो अदुदि बीजेपी यावो ngate बीजेपी यावदा अमुगु आय हंगेना कांग्रेसु एमएलए मंगा कारिने मोगिदि तौदोइब्रा अदुदि बीजेपी मता पिररोइदब्रा आइ थाजदे बीजेपी के कैंडिडेट लुमिबा काहुदबा मयामदो अदु मुन्नदोरिनी अदा एमएलए सिंगना लौनरबदि कांग्रेसना हाइबे वन तो का आइना साजिनजबनी एमएलए सिंगदा खुथांग लौनरबदि अखोइ मंगागे अखोइदे पिउ हाइरो ओइद्रो अदुगी पोटरो कंस्टिट्यूएंसी सब मानन येनरदी येनसा हाइदिना अदुगी पोटो अफबा नतेबा सरकार की पैसा सरकार की पॉलिसी प्रोग्राम चौको थौरांग दो को हुंफु चिंग जो तमुजाय को हुंफु येना थोकसे सिबु याब्राने मसे दरकार लेदि केस थाबा याब्रा दो को यु कनचना नारो लेदिसिंग बुता बुताने गेना अदु बीजेपी नतबा वुमन सिंगदा 10,000 सीपी दबा यारोय पिगदबनी हायरबा अदगे अतै मसे पॉलिटिकल मेटिव ओरे कंस्पायरेसी ओरे को अदोदि मसे यामना काइबा पोट अमा लेरनि मसे ट्रेंड चलदि अखै सिनदना तोरनिने मणिपुर से फांगना खंगना कदुरिमनि लेकाय लेकाय आइगे लेकाय द बीजेपी ने कदुवी जॉनसन के लेकाय द बीजेपी ने कदुवी समजाय के लेकाय दा अदगा दु मिंग पके कर पे तरे अदे एमएलए के जेंदुला ए माना लाओ है ये दु इखांग खांगना दोरि नत्रो बिहार गुम्बा कचनमद लीडर मोद ओय भागो सिप पार चक्रो हैना हाइब जगह सुनते अदगी प्रेस ना कनोना न्यूtv ना SKTV ना ISTV ना लुमदना लेदोरिमनि हनकति प्रेस या चोबुरो से दरकार लेको अदुदा दु तोरा दु तोरे पिगरे दिगा दु तोरे पिट नंबा पा नंबा अदवाइदा सोशल मीडिया के कानबसु खलति लौबा यानि फजन सिना को स्टिंग कैमरा के वा नतबदा अदुना अदु मि फिल्म द तौते अदुना आइना लसलपदा हानिंगिबदि अखोय चप चाबा sovereign power of the state constitution na piba supreme court na has rightly pointed out that the state has got its own sovereign power under the list 2 of the 7th schedule ke list 2 sida entry humfu taruk piriba mari manga budalok to kare asige number 1 public order number 2 police aduga number entry number 18 land use चिंग तमगे लेन से करम न सिजना कनी करी तो ने खजना का लोगनी कनादा सत्रम में पीबे याय यादे न चिंग मुची स्टेट गवर्नमेंट लेब कदम ने हाइबदी लैंड बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट हाइबदी पीपल दा नॉट टू द इंडिविजुअल यस प्राइवेट की तानना बा सिंग भाईसना युमनाम ताबगी युमनाम लेकाय सन थोकसम ताबगी थोकसम लेकाय हानला इबसिबा बको वायंगबम ताबगी वायंगबम लेकाय सिना तांकुल मयाम न ताय दन ओखुल परमानबु अदुबु मोय खक्तगी दनते मदुगुमगी पोट अदु तौदना गवर्नमेंट द टैक्स पिरगा भाड़ा पिरगा हटारेन समसमना तंपाकचु चिंगिना हिलगी कनोदा हिल हाउस टैक्स न लौरी तंपाकिना पतागे कोई लमगी चहिगी पैसा थिरिदना असि तौरगा लेरिमना सिपुना मक्से सरकार न तौदुरिमना अदुगुम तौदुरिबा पोट अदुदा मधु तौदना सरकार मसाना ngамजबा लॉ एंड ऑर्डर ngамजब पोट अदो असुम हंगदना मसिने हौजी अखोइना नेशनल पार्टी माम पामनरक्ति से कांग्रेस तवी तौबुदे अदुबु बीजेपी ने हेलेबा हाई कमानिज्म से इवन कनम तो मसिबो नमै खरा कनु तो होनबे यागद्रा ऑपरेशन तो होनबे यागद्रा ए यारो चिमिता हा जो ए यारो अदु हाय ना हाय सब्जेक्ट टू करेक्शन को अदुमान तौगदमने ना हाईवे ये होनिताना अदो सोमदगे आदगे ऑर्डर फंगदे हाइरे यान अरानबदि ओरम याइको पंगाइदा हाइबसु यान अदो कनोम तौबु खुदिंगी सेंटर दिगी डायरेक्टिव लौबा मसे हाकमले लोना यादे तसेंगबदि लोना यादे दि सेंटर की मतेंग पांगकदबसिना आर्टिकल 355 त पांगदबनि 355 न पांगदरुसु अमिसाना कृष्ण साददौनते कृष्ण दि मणिपुर से मिसन साजगदबनि ताकपा मतेंग पांगबा सिपाई पिरकपा आइदि एक्सटर्नल एग्रेशन लेरे
aduga internet disturbance lere aduga di sarkar se bhajan chala lo se sipai di singang ke chalo noi chalo control di bharat sarkar na tawdori ba adubu mafum sidadi unified command haibama 2004 dagi regulation ama semia ba kare haina tongan ba discipline dagi lakpa nina army ki makok leje CRP ki leje Assam rifle ki BSF ki adu da ki leje ada India ki di pull control to sidadi kanana tawni ma ge chawram da amna man torkan adu di kanana tawrani sarkar ki mako chief minister na unified command ki chairman haidana semim na ba adu go pito hokte ga ni ma am hainuri do adu mai unified command adu ki maka da honorable chief minister na manipur da le ba army ki makok thomal chingba mayam se kauraga hojiki hairi ba naga taruk mangba se kuki tara mari mangba se khoi michung mikhai nai dana masi nini ki manung de putho u habam thoktra mase hairam do basu yai aduga ngamde ba baduna aina through your channel aduga te da su noibu case thaune adana naga ki uchingba manung pangching asangka sada julia habanu phimasa dra kara haire adu kona di ngasko humni marini mamang da thadana hayeng se yamnan ba kozlis yaure action ticket report pir o haidana chief secretary dagi DGP dagi SP dagi maramaduna auto tension laga maramaduna adugumba sarkar na tawbangam daba tawpham thokpada tawdaba sing se court ki thong se chumi court chu ja su dabagi achobo problem oyaba yamdalda tare lagadaba do manga di sanction post ni ko manga simunu da ani wa le ba johnson ani wa li ba sia sin nong ma da ja jama da ke sam ya kai cham pa yeng ma ke de yamine ade division bench sam su le ta ba de ade single ani ma adu tawraga sigum ma taw busida ma ma chang da case pu tha hum lab na tha ma september yong na case pi re ne adu ja da tai na ba na te because of the case matching yang garab se adu ma le ba na praja sing chu ta ko chu ama ni da adu na ne ai ne ha du khare henjina ko chu BJPization to BJPization da habiate modernization to grabra Supreme Court phau na kapil sibal na hairedna court punamak Supreme Court phau ba sarkar na haiban da saman lum na lore sarkar ke mayok ta tharpa case ti loning to go tore tu chamana na manipur su tore hai na khalle ba ko chasam na tore mak te hairoi tore an khalli na ki punamak hap tamina ba ta khalle ngai na bai koi hujiki tasing na scheme se phangpham thokpa parja miyam da phangani na khanbi bra kamai na huji oire ai thaje de da kamai ying because of this system achi system china phajana ka tawni ga ai tawu to ri am phaine pi lak ahum ga lising ang khai to kana jasno haidimne any amago so tawdu mande aduna sa haido election based vote based tawba Bihar style tamba Bihar di lai so haitaba khangdaba na bu yamabni ko adugi style che manipur gumbada tawani haina torapni yengba tai adu akaya thoi toraga di court of law da sapatai public meeting da miyam da awareness pi batai asipuna magase anauba regional force lakadriba na role singi na chathara kadriba political movement se masai khoni yengi batai until and unless Laiba National Party Singina, Aduga Maru and ruling party na Tokum Tokudu Torak Gadi, Prajamiam Hupna, equivalent long in a Matok die. Yes. Lady Film Sida Lakador scheme Masika Dai Foba, Mr. Miam from Topusing Pangbaya, Bagi, Fangbagi, Topu, Lagadra have a city quick. So Wangamo, we have any, I'm no Makata, those and the Laxaning Sinam. How is it? Psychedelic Panari, but Bia, an issue be Haramagim, Mong Highness, Panari, to Marine, and question never dare. Bia election among the Yamna, Ikogi, Nupi sing the Ikogi Lupali sing Taramagi, account the Sangan Kibagi, Matung the Yam sound of Bizepina, we had a my partner. Laying up by like Film Masima, keep. Oikiba aduga manipur su asigumba kugi election 2027 mamangda kugi sakauba mamangda soidana si sakauba nangnana scheme masi miyamna fangan haibani sakauba siga election ngati yam naknaba matamunde oire siguma film sinai koi manipur su BJP na amuk hanna sarkar si pairak pa ki oithokpa laigani haibagi vision amada masigi thaboksi tawrakpra kamai yengbe ai ngasai haijagre jiki scheme se sigi masak matausi kamai tawesi di khangdri scheme si
vote ki damakta akoi motivate tawraba motivated magi objective si political motive ma especially BJP ki vote kana na gi political motive to the tawba scheme ne haibasi gi maram de akoi na masigi statement malai si kai no tar gi each and every kendra khara akoi general hai tar ko BJP na ka ba jaga sing sida natraga BJP support to ba jaga sing sida mai magi workers sing thado nupi group thado ga BJP ki firan yung ga dabuni na hai rabani adumai chingna lai budu ngasi di confirm to wi ka samthong gi di MLA da changmu changak traba paisa phangoi hai re television da ko aduna akoi unare noina bone unare social media da uji viral chatlabani haujaina hangningi de kai no hai matam da sumaina akoi gi hauji akoi sumaina ngangna rabani na public ki debate ora rabani na hauji ruling class da lei be MLA minister sing even CM phawda scheme jigi matang da nomani si manong da mo statement am tholak pa yai madudi scheme si nupi khunai bu sothara nupi khunai sing da masi maruina hujiki awa se theng nangaba dan nangaba khogi political environment si da khudung chaba khare hen pine na bane hair kani adu dai da mo khoina mu check tau doi ne ba adu itara ge di kendra ma da eligible sidi thabak lobo natte heba ahi bada khanma natte heba eligible oiba yam laiba criteria soi oinin khalle mi lising tara na form thajale ene mangai manungda MLA sing duna kai gumba madu eligible oiba lising tara tharakpa matamda praja puna makine hai taraga di lottery to gum thoktro tauge haraga na natraga na moi sidi paikha exam pham natte heba ko eligible oiba nupi khunai du di nupi masing di yamnin khale each and every kendra adubu adumakti tawroin khali ko adugi thak tu da leiga to ba akhoi gi MLA adagi minister sing natte ruling class leise maram di manipur se hojik aikoi leibak ahum thokpa dawna leira phawda wa mat ngang mai kendra development work ne na board ki masa se politically avoid da dum focus pi ra kanda leiba MLA keno ngak tane ano thoidona moida adugumbagi tawrakani haibigi kadusum natte aduna sengna harabada haziki sigi scheme sigi 350 crores ya manipur miyam gi humang mamandagi khongut ki ba paisa state ki budget ki pi ne hairabani na ko lamdam sigi akhogi taxpayer miyam gi paisa ne adu itaragadi automatically mipum khuti makta manipur gi eligible nupi khuti makta kendra khuti makta adugi opportunity do phangbam thoi ko adu only on ngasagi magi political affiliation do BJP ga lei natraga leite haibadu da chala gadi MLA kari ba adu da chala gadi mase koi na hari ji kai do bino hai kan da Bihar da to ki model do koi sidai sida amuk madu gi replica ama impose ausala ko nen khale ba ko aduna ai wakhan da di aina pamjabati vote ka ge haibiragadi ko sigum-bagi khara nema thaki lo the politics tawbase praja si commodity amadongna se amardom da mase samna hairabada koina pochai leibigi type ta natraga madugi material comfort natraga financial health ma madugi extension nama pin namagi namada nupi khunai sing asi da lang thaga natraga kainugu mama thamaga moi da mantik nabagi level lama da putha base masimak nupi khunai bu ikai khumna da banen lawe baidi adan ai wakhanda di masmaina torpa matamda karmain tawduna pakhum pi da ke haibese aikoi gi matik charaba manipur gi koi gi nupi khunai adu matik chana lei haidare ko soidena maki masigi kholaw ma soidena ki lakine in khalle aina pamjabadi sigi mahutta sigumbagi nemba thaki politics taru saru pudi kendra gi represent tawriba elected leader ama oina leibak si ahum thokna leiba si daisda aigi morchi kamain tawsi gi natraga hauji gori ba deadlock si akoi kamain tawga lotion ni masigi lotion na begi lambi romda isagi participation si karai de lei haibena chingba adom da vocal oheninge aduga moi thabak tawrum sing si adom da chatpa na fani aduga haujik election da sigumbagi amu paisa gi scheme gi amu tawrakanda manipur gi haujik thengnari ba current issue se masi divert tawnaba honaba khongthang amu ne su urakani adu noina ba wakal khan mangamba laila su hairaba koi manipur gi
प्रजा मियामना सोइदन मकी मदुगी voice amadi kholao amadi sone ai yam thuna lakhanin khale adun ai gi oinadi ai thaje jabada hairiba scheme mase ngangthora iba saktura iba ruling class le riba natraga mo ki worker sing na ground operate toriba ga mawong si yenga gadi masina taseng na magi objective to de koi pabasu ngamdri ko adu cm na piba statement amada awa se thieng nangaba haujiki lansina nangalaba nupi khunai da khara ta usu kana ba pi na bane hai gibdo madugi objective mati ai madudi almost 0% 1% babu thungdo manden khalle aduna masigumba kaino se akoi karmain tawtana akoi manipur gi nupi khunai na masi karmain tawdun tackle tawdege haibasidi hena khangaba laila su hairaba haisinglaba akoi gi nupi khainai maroina akoi gi last line of defense na leiriba lekai da leiriba meira paibi sing adigi tongan forum da leiriba nupi sing na khanabagi matam do oire adubu sigumagi paisagi rate amada sumain tawudabani na nupi sing sumaina khoi mantik na ba man ba khongthang sidi ai tohunjaning de haibasi matham jagi SHAMJAI hujui leiriba scheme sina khoi mi simbu leiba yabu in ohanbadusu madu phatte habaduni yam wafam ni thamire basi sa SHAMJAI laksaning sina hujui si manipur da 2023 gi ngasai de mayam na su thamba matam da 2023 gi me gi matung da leire kiba irang sina manipur da duki mati economic film si phatta ba film da leire siguma matam asida khoi gi government na sigumba nupi singda sigumba hadi amount ma khoi gi some amount khara haiba tare nupi singda fangan gani haiba gi thabang ba paikha leibse kamai yengbe kanyo khodi kanu gi pangang nai na talabne nai na talle yabo ta theng hairab da abdi akoi manipur gi people si akoi kaida akoi gi khangdaba udaba akoi gi saran da case da jok tra thamba sa matam gi chimajak tharaga khotra khang na yan bagi noi da akoi gi phangdaba right man freedom bari gi noi bayam ma khoi mahun na tham leira leini kai dong tra akoi manipur si ga mena tumje kari no bot do kan thara do no what to di masagi chai time pan churaba ha electoral ronda chalaba du ba du na bot pidori ne ba na de moti ki bot ki private level body bot ki beruga begar ba sa madari ne ba yes har bot ka matur phangati ka hydra di ani meya gi bot la aga di la bar samujana piri ba ma gi mathok mum du thai machak khang butai hui haidari di kan ba ko gi kano gi ka chujra atkin ki adno email wasak lo do na email am hai ngam gudrai na ha email gi phun phum khang ga na ai di amda hairo do si phebo gi mi haida bu yaure ya bai di phajaba da ngak sasal amba di ai gi meya gi nu ni ai dedicate o exam di sincerity o di honesty o gi dabni muching bai bi meya ju mana lo pura ga chung ga sat ka dabni muching mo yo na manin ga ding patung ni illa ga na aku diren ga yau do ba to ado to yo ku den da te ba ana bot ab election hai bi pata ba mo gi thita system ne panchayat gi yo atra ha ana se election de gi ana gi parliament gi awum ji constitution gi lai ba sida loin ma ki ko gi mana manipur o de phe manipur gi parja che duro poverty line akoi lai bi pangkhai ma kha da loi tham ma mo na right man ji pat la mat da ba loi mat da ba ada wa jai thing andi khana chene na ya ko ye josuna habi do manipura nagagi kuki gi meti gi ko om khana uttar mo da to do ba ko musai da masag baram da chappa yadra ba masag baram da chat ba le jor kai na hai buka tholi na duga ba for jor kan freedom ko gi movement ga ko le pang tra ba no da le ba ko amre ba ada shi gi me ya ko to no kana to no hai bi fa na ko gi la ga chi le ga ko me ya da do shi ma ya ko ke na ga da ne ba ro fa sa kan da yi ko ne aram ne no so shi mo la li na hai bi do mo chu thu bang ga da ne ba adu ta na miyam bu ko bot ki matam la ga na miyam di ne bi sira ko gi pasha na bot lai gani adu to gani ara to gani hai ba adu ko gi ima sa bi ko ni pi o bi sin tra ga chi to ro gan da ni pi sing da adu ge lu pa sing tra pi gini adu pi gini kai na hai ba ko so chen no pan gi do yaro ya ko gi mai ben sing nam pun bak si mai te lo ben ga tni mo gi so gi mo so ko gi mo ko law la kini mo gi apa mo gi adu lu la ki gani ba adu mai na ako any section la ma de pa do ro pi do ro ako gi aduna handale yeng ba bo sana ba yagene kala puto ako pun ba ke ko yeng na ba ne ba
nare modern pechi parao women empowerment lodri kyan pirage ba kyan pirage magi bi ma ko ne sak yela don deputy chief minister na wasak lawra kana ngasi mo manipur la la ka ni phada la kana wala sa to ngam to bisa ne de modi de kai hai no ba ha ne rak ne kari no to dang lali ne wasak e bachu inde baso assembly bachu to nang kari no nang bar dang cha cha nang dang e je kanu deputy chief minister la udam ni hai bi du hai ngam bra ba masa warak pangam da ba re makha ta warak pangam da ba akulu chung ngak te ne ba adumana akhoi chubana akhoi adu khanga moi butung ila legine akhoi lei agu dei yamna chai da chita ba mafam bam lei je sipi no sing bino te bi chai re mo do pi je su bi ram le de mo de ba adu akhoi pi su batai chai rim pham ja kun akhoi sip batai adu akhoi irei ba ki dam ta tung gi future gi dam ta akhoi khalaga akhoi ngase akhoi thabuk to utai ba adu ai di yum bu khudung gi akhoi gi thongal khudung de bot gi batam da bot khom ba changwi ra kono koi karam ba mira ta kana da bot pi ha da ko khangwe ga mira thira thongan thamo adu ki phina ko ako la ka da ne adu la ka da ne ba ako ai ka bot ti u lai bu yun bot na ko lu mai da hala ga thara da mai be kari gi no adu na hojik pu ba she ba ji ako yam saw ro soi re yam ja ko khang na ako gi la abne ire ba chi da du ba na le kha ta da le kang kong chai le ju kana gi da no kana gi matam no kar bela sa sini matam no BJP kira sa sini matam natra hana hai rudu matam kira birian na usung bela ga dai matam na chuchan pudi ki episode ora ka da mari bu thugai no khondra ko mam bi no mai thar mi hat matam do sarkar am nei ka da ai hai chuchan pu ki SB lei ba hari non ga do gi bra bi force lei ba adu ni am do phar pundra di taw ai ni bu lakshan bra mo taw gi bra ba adu gi la adu ka kong sai da tham lo ga chief minister ba sa ko dili ka ro ga akui resign to ga PR khudon to gi tro PR ma tam ji or ba kare ago ba la ko ngomro he ne phim sok bi tro ko adu gi ka dare da ga ko sembi re adu ko la ga sa adu la so ba dambi ma tham tro sembi gi council of minister bi gi moi de try thoi le ga bu do mamin de ko mo ma nga khak thame ai ne he hai ja bu do jum ma asba khok tai jum sa ga me ga ma khong ma ngak tam jum du jum o ya ba ba si akoi ni bo yi ni me ji yen go ba si akoi ni emele me ko me am pun do ne emele ja khaidem ta ani ta tu bi ke ani me tai bu chu lo si re la hu bi ja khaim akoi ge ko me ni pa ji amata pun mo am bra ba abata pun ba ga mo dol gi dalari wa de la na me ba ba pun mo am bra ba si akoi gi si le ba aduna mo bot ki matam si yo ga mo ka ba to bot si phangani mi je ka ko sana ba ya ga ne ka jo ri hai be le economy gi maram de economy kim na khang ba le budget ka no ka ba to ko gi ko jo sana ga hai ri do hai mo ya mi tax payer lo to ri ba si to ri ma ko be do na nga ngi ko na mo mu to ro kan aduna ko ji kara mi ni pa nga ngo ya ko si lali chumi hai be che ai ko tamam to ya ma ko gi ni chum na mungkin thang tu hai bum thu bani aduna ta gari akoi jaroi aduna ko gila la le chu mi ba pun bak che chung thu pa akoi na me ang yem chung pa hai ba ko to butai duna election lai da ko le ba se gi ka ko mu sai na sang na ba ya da le ro ko le ba to le mu chu ka ma election pang thu ki to no adu bo ko to ha mai ko to mai pa ka de ga bum sang che le ba pu na to ko ya bu de ko adu di am la le ba am tena la di adu lang la lai chung thu ga ma tai ba ani ya bana ai lo ko dai ai loi lei di loi lei akoi lei di ba che akoi lo ge ja ko cha patai akoi to butai adu ma sing chep thar ga koi phal lai ta ra ga di akoi yam na lang ni adu sa na hai re akoi pichari ba koi ge ko 350 crore do kamai to jen do di ba kana na singan ka no na koi ge yam ba koi ge deputy chief minister oi biram ba akoi ge no gi joy command hai ma BJP ko kan ga ni pi ang ta pi do ga te me apro no phang da ni adu pi ge do je ka ma to pi ge do no ka mai khang do no phang da pu tho ga da ni adu me am ta phang sa lam de ya roi hai bi je ko ina ko na hai ba tai ba adu se ko hai je da ko ni manipur chief minister han hai ta mo yam ta chu na tham do mi adu pi je si da pi rak ko sa to ni ko si ri ko yam che ga tham mo mo da ne ba du adu di center bu che ni gi ni sam chim pha ba 아무래도 좀 똑디 해도 센터 작화이들 뭐 이제 담먹을 랑 사람 더구니 너무 얘기나 하이 온데비다 싱나고 나고 지 담보다 이봐 아들 바자매 함지 하나 싱 또 해 담고 그들 뭐
ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯐꯒꯅꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯀꯥꯡꯀꯣꯡ ꯆꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯐꯖꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅꯝ ꯃꯉꯥꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯗꯁꯕꯤꯟꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯂꯨꯈꯥꯛ ꯀꯣꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯒꯤꯕꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯁꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯩ ꯁꯦꯝꯃꯤꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤꯅꯤꯅꯦ ꯖꯪꯒꯜꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯀ ꯂꯣꯏ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯑꯩ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯗꯣ BJPꯅ ꯄꯥꯏꯖ ꯌꯥꯔꯣꯏ BJPꯗꯤ ꯈꯥꯔꯦ ꯄꯨꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯠꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯕ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟ ꯐꯅ ꯇꯔꯪ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁꯦꯝꯄꯥꯛꯇ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯀꯠꯇꯅꯀꯣ ꯀꯠꯂꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯐꯖꯅ ꯎꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦ ꯈꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯥꯇꯥ ꯄꯤꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯃꯥ ꯁꯛꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗ MLA ꯑꯃꯁꯨ ꯏꯃꯥ BJP ꯄꯤꯔꯥꯠ ꯆꯤꯡꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯚꯤꯇꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯤꯁ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯚꯣꯏꯁ ꯃꯄꯨꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯋꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯄꯨꯗ ꯆꯠꯄꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯑꯕ ꯃꯔꯤꯕꯥꯛ ꯆꯤꯡꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏ ꯐꯤꯗꯤꯕꯤꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃꯇ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯇꯦꯟꯇꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯐꯣꯝ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯃꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯦꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤ ꯚꯣꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯣꯏꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯣꯏꯅꯣꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯐꯖꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯅꯤ ꯌꯥꯁꯨꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤ 10ꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯨꯗ ꯑꯗ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ 60ꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦ MLA ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯤ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯚꯟ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯀꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯌꯦꯠꯅꯔꯗꯕꯅꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯨ MLAꯅꯤꯅ MLA ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ 10 ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ 10 ꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ 50 ꯑꯩꯈꯣই 5 ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯏ 55 ꯂꯩꯕꯅꯤ 55 ꯄꯔꯃꯥꯟꯕꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ NPP ꯑꯗꯨꯒ NPF ꯑꯗꯨꯒ JDU ꯄꯔꯃꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ NPFꯅ ꯀꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ NPPꯅ ꯀꯥꯕ ꯑꯗꯨ BJPꯒꯤꯁꯨ ꯂꯤꯡꯉꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯦꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯉꯗꯤ BJPꯁꯦ ꯄꯨꯡꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯑꯁꯝꯕꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯠꯊꯣꯛꯁꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯩꯕ how to speak in public ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯕꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ
चीफ मिनिस्टर मोइना पार्टी के प्रेसिडेंट मोइना कार्यकर्ता मोइना करम वांगांगा प्राइम मिनिस्टर पेलन बे यागदगे फॉर एग्जांपल ममांगैदा इबोबी की मतमदा डीआरपीपी आईगी बीरेन के मैनोगा तव लेबा मतमदा राधा बिन कोई सॉरी डॉक्टर चंद्रमनी ना वाजपेयी से छुम्मे आई ngasi फावबदा चामरक सोरमन ए हारिसे जायबो बेना चीफ मिनिस्टर ना खरा छमे नागा मायामना नागा मणिपुर ग्रेटर नागालैंड तौबियाइन तौबदुनिदा 2002 2003 की जनवरी अरु ऑल पार्टी चटपसिदा चंद्रमनी ना हायबा प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी नंगी दमकता मणिपुर की मैरा पाइबी तोस बिहार सिंहना श्री श्री गोविंद जी अनिरका पल्ली को पन्मदु फते हेवनते श्री श्री गोविंद जी की मंदिर दा चतना पुंसी नुंगसांग नबा हक्चांग नादे यक्तनबा लाइदा बोरनी होवी आइना सुमजंग वाजपेयी जो माव सुम थागलकपगी ओइना तौबदुदा हापी काइबा करे नुंगाइतबा मु फावर ठिकै क्या चाहिए ना हायरेबा अदु अमुकसो अमा नेगे सोमु हायबा अदे सर अखोइना पामबदी मणिपुर थोगाइनी ग्रेटर नागालैंड कनाना हायरिबा हु से सो एनएसएन आईएम ना हाइबनिदना आइने दा हाइदे को नो सर ना हाइदे नोइनी यानिंगदब नत्रो मिस्टर इबोबी सा अखो यानिंगदे नोइनी यानिंगदे हायो माना ग्रेटर थोपम माना हाइसनो आइदे हाइगिदे दना को आइदे मणिपुर कन्नी हाइगिब्रा हाइगी मैंने कह दिया तो कह दिया सी हिंदी से वाजपेयी की लौरपने अना हजफो कौद्री मैंने कह दिया तो कह दिया अना हाइग्रे अदे लेपी सो थैंक यू मिस्टर इबोबी कहना तौरगा मैम नुंगाइना थोरेब मादो हायरगा माना कन्नी कलो हेब नतेको नुंगाइ थोरेगा मैं तमो दाबे नुखोना बुफागी तवे एसमनी हाइत्रा मैगे लीडर प्राइम मिनिस्टर से अने हायु खोलेन तौर दैट मीन्स अना समझलकदा हानिंगे बिदि अदुमाइना ngang सकपा हैबा मा तमो चंद्रमने बु हेना फरे हेना फते हेना मागे अफ फतगे नतेको प्राइम मिनिस्टर अम छुम्बंग मलोंदा दो सिनो मा इंग्लिश अम हैरे हिंदी अम हैरे हैबिगे नतेबा अदुगी गुनचनबा अदुने हाउ टू स्पीक इन पब्लिक हाउ टू डील योर लीडर अदुगा हाउ टू मसिगे उ योर लीडर असिगे पोड असे समना हरबदा अखोगे कम्युनिकेशन स्किल लयो हाइबनेदा खरा अफब लाइक स्किल वंदा हाइरगना कम्युनिकेशन स्किल इमाइ बेल सिंगना खंगना बेलवंदा वांगांग बाहाइबा मीना वांगांग बगे डिबेट थाउ डिबेट तो वथाबने असेंबली द चटपसे लाइपा के दंगता डिबेट आउतदे हजिक वर्ल्ड जेदी आइने तजना बे डिबेटेबल वर्ल्ड ओइरेबा रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन लाइपा अदो शासन तो कनोदसो के अचुमनान बेचान तो बसो वाकत पकांगबु अदोदगी वायत पकांगबु प्रोसिक्यूशन डिफेंस complainant and accused ngai leirip se kaithel kabdasu pochmam kabi asu pe yamali nang je patra ai chi phai maram pin o adu disi de lawrisi debate wani change ba adu ma debate to so lo sem cho hain chalaga wangang bu jo haitaba khongman kot pa dam haiba jcp kot pa dam haiba mi chung da thagal laga mayam changna nang bo ma na thana na bai khoi mayam na nang wanda changa bani nei bungo kai na haib se masidang de toksi हाइबा सिमाना थमजरि सिदा मियाम गी मुट खन बसिसु कगी लाकदर स्कीम सिंग सिदा सब साबा मियाम फम थोप मियाम फंगन न बिदम त मियाम गी मुट खन बसिसु अफबा सब साबा मियाम गी थबक तौगदब मी खन थौता हाबदनी अरोय बराउन ने उजा जॉनसन लाक्संगे से हुजिक की स्कीम असी पॉलिटिकलाइज होइना पॉलिटिकल पार्टी खरना मखोय गी फेवर द तौन ब मोन द तौरक पुसी कमाय यंग पे तेन तक न थम अइना अरोय बइना हाइजेनिंग से अखोय गी रूलिंग क्लास की अखोय गी MLA सिंह हाइतारे को मरुइना बीजेपी की MLA इलेक्टेड लीडर सिंह हुजिकती अतोतोपा मागी NDA की पार्टनर में हमसु लेको सिकुम्बा पॉलिटिक्स दे हेना थवाय होनिंदी मरमदी मणिपुर की हौजिक ओरिबा अखोई फिबम से अखोई सेकमाइदगी हेना चटपा याद्रे निमिन हाइनाबदे कोई चिंदसु पनिंगदे ngasi adugi sorokputi aikoigna akoi karmain tawdana sigi deadlock sing amang ri thamjigibdo kamain loisan sigi housing fawbuda practical oiba physical step lengak sina center na state na kari tawba yage ga hadu ba opportunity handout tawraga leibuduna ga focus tawbuduna phagane na khalle adu tasengna sigumbagi only sigumba sidai sida hena thawai haksang yauraga leiragadi
mathang the boat leptrasu dum boat leptrasu yare kon de state ki main issue sing de ki debate tawraga swaida akhoi gi nupi sing da smaina boat ki smain tawraga campaign tawraga paisa khara pi ni khoni hare campaign tawse masi ai khudakta ai tawhanjaneng de aduga masidi taseng bari constitution gi makhada article 14 mata makhada equal opportunity pi ga da bune access pi ga da bune government ki any governmental scheme sing sidi ko aduna high river 350 crore se manipur miam gi paisa ne hai tare ko 350 state budget e pi ni hare bani na earmark tawr bani na adu dare ga di manipur khunai da leiriba manipur khunai se leiba nupi sing da yam transparent oina adugi mechanism do kamai to pi do no distribute to do no haibedo madu yam clear kar na thambiu aduga madu do discrimination party ground da background da aduga leini haidrugadi hena chobo problem la kani aduga aina hygienic budi quite last one liner ko manipur bihar na te haibesim tang khangbiu sin Hosju lakadoripa miyam da fangangadoripa scheme masi sapsaba criteria sing asini fangangani haibagi sapsaba lauthokpa leitraga su ji phogen de miyam tongan tongan phum mem phongdunari adu sapsaba heng government na sapsama gi criteria sing du kadai kari oirapu yaba haibadi miyam puna yeng mina kiba tari habdoni aroi bono ja samjai ta laksage hoji manipur gi miyam na sigumba scheme haidi nupi sing da sigumba पैसा फंगनबगी स्कीम से कयam याम दरकार लैबगे होजकी मतम सिदा रोय बन तेंतन थंबियो ai kafi am hanga ritre ai ja ko gi merit da merit da ko ok ji uta ai hoji lenga so sandari ba da na ko di yegi mi karino ako gi apotor oy ba ako gi manipur mam di yegi mi karino miyam gi da uta boni ai fona pathabuk batam chana intekal man thabuk to bi ra bra hai ja ko gi motor oy ba ko me puno ko lai jo hai bra ko khangin thoya ba manipur miyam na ko bo india chini je lamani haina ako gi lobi ra bra bar lenga na bar ki da teacher oy ba chira ko di yengun thok ba de jing bi da ga si ba ko wari je kama da wari bno hai ba che ai ko gi ko na ko miyam na kham ta bne ba aduna da ko gi adum mo na hari ko taw dura ya bo gi ya ro ye ba aduna gi ad pot asigi singi chingkong de si acho ko sing do le gni haur hum le gni go thi ga da bne afaba kai no fatta ga thi ga da bne aduna hai gi rajti wala tawribar bot to ya sadri ba gi darti mo gi jengre ba mo miyam no mai ko jengre ba si hakman le ba ba si mai ba mo ju le ga mai ba mai sa ba mai ba ko ma wo do mo kari da kan mo ndra ba mo si ko mo ko ka da do no ba mo aduni yam hai debate ta gudo bani private ko le go ki ta go ni human resource ko loi re ni ka si loi re ba se adu pura mak se mayam ko botor uri ba yam kham bi batai adu ko gi bot le pi ri thori ba pura mak se su noi se noi na sa su khang ni na mu ju khang ni noi karan u khang ni ha noi khang ko noi miyam se na sarun na te ha bi ko mun khang ha da ko miyam su mun khang se ko karam de mi report pi ga de gi akoi garana wo hal ibno hai jam bun khang gi hai ba sai tham jigi hujui leriba maisa liba manipur da sigumba sel khrak gi scheme sing asina miyam mamit thagan ba yaga da banate lakadoriba leriba fibam sida manipur gi miyam apang banate manipur miyam na sabsa ba response ama lorakani haibduni yam noisi asi saru yabir panelist sing ekina connection beriba mingon panjarba da pabung khaidem mani former acting chairperson manipur human right commission pabung amadi oja johnson ELANGBAM politician जाबुसु कायखन बुसरी अदुगा हमसु बेंसिन बेरेबा ओजा मिंगन पंजारबदा वांगखेमचा समजाय सेफ एडिटर कांगलेपाक्कि मेरा जाबुसु कायखन बुसरी मिंग ताबिर पुनो बुसोरे बने कोन खरमजरे लाबा जुननि तारिख निपान खौका निमित असिदा इरंदम मणिपुर असिबु कन्ननबा NRC अपडेट तौगदबनि हाइबगी वखललोंदा मयामगी ओइबा खुंचकमा सिंजरी हाइबा वजन असिदा मियाम पुनमक मसरु याबिबुना सिगुम्बा खुंचल सिगु लेपाकी दमकनि खलगा सरो याबिनबा मिथिंगरी खुंचलसि तिरावनि होगा के संपा फाउना संपा के ओनि का ओनि का दिगन लगा दे लुगा के फाउना सिगुना on spot चमेली इरंदम असमु कन्न पुहनबदा अदोम गिसु सरुक चावले यावी खंबिदना तक्सिन खोंचत असिबु सोइदल सरुक यामिनस मियामी खोंचत अमा चतपा सिदा मिपु खुदिमुना सरुक यामिदना माइ पाखनबगी अचोक थोदा नबि आइसु सरुक याजनि
Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal-gi tongan-tonganba course-singi admission hauchari chahi amagi PGDCA, chahi anigi MCA, MTech AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA, BSc Computer Science, BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani. PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numit lagliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta pangthokani. BCA, BSc Computer Science, BTech, AI and ML gi registration tobagi aroiba numit na May gi tang 10 ni entrance test na May gi tarik 13 da pangthokani. Nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani. Pijariba QR code asida scan tauraga online registration tobasu yagani. Akupa maru gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani. Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal-gi tongan-tonganba course-singi admission hauchari chahi amagi PGDCA, chahi anigi MCA, MTech AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA, BSc Computer Science, BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani. PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numit lagliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta pangthokani. BCA, BSc Computer Science, BTech AI and ML gi registration tobagi aroiba numit na May gi tang 10 ni entrance test na May gi tarik 13 da pangthokani. Nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani. Pijariba QR code asida scan tauraga online registration tobasu yagani. Akupa maru gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani. Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki female amasung male ki ahangba post ani kauri. Educational Qualification MBA loiba oigadabani. Fresher amasung experience leiraba miyoi singna apply tobiba yagani. Hena akupa maru gidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawiro natragana aikoigi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Tikon Road, Imphal East, Manipur da lengsin birau.